kumelwe abantu ngizogcolisa igama lami suka emakhukhwini ekhohlakalo kakhulukazi ushomo wakho lo noma usimelana uMC phume ekhukhwini lami yeke inkohlakalo. Oh my God. Sanibonani yanibingelele yamanyanda intokazi ukhanyisikile. Ngibonga kakhulu ngokungena ekhasini lami le-YouTube. Ngicela bandla niqhubeke nokungisapotha ngokuthi ni-like ni-comment ebese na-subscribe. Ngiyafisa ukuthi ningizeni isoli ngoba nizothola ihamba phambili njalo nsuku zonke. Ngaphandle kokuchithela isikhathi, iDlamlenze Group and Production inkampani-ke lena kaKhuzani Mpungose umculi wamaskandi yama-cleaners. Kuvela ukuthi uKhuzani unethenda yama-cleaners kwesinye isibhedlela. Kuvela nabasebenzi abathuthele bekanoma ngokuxoshwa kabuhlungu inkampani kaKhuzani ihlangene nekhansela angihandi-ke kakhulu amagama ngazawethu nangubaba weqembu lomkhonto wesizwe othi umeli nabasebenzi uyena ozoyichaza kahle le ndaba ngaphandle kokuchitha isikhathi nangoba uyalandela isale kahle. Khona siyazama ukuxhumana noKhuzani ngoba laba bantu alokho babekile bezimeneja baya-avoida ukuthi sixhumane naye uKhuzani la ikhona. Khuzani la ukhona, please awufonele uBishop. Uletha le ngeke yakho le angazi induna ingena kanjani la lokho ngoba induna zomthulo lezo sinika zona sezokhuluma indaba zomsebenzi la. Kodwa-ke Khuzani sondela noma sikhuluma ngoba lenye nizama ukuyenza ngeke yenzeke.